Mmuedi moholo wa mokga Ace Magashule, motshwara matlotlo wa mokga Limpopo Denim Caesar, letona la bophelo la mehleng Kapa Botjhabela Sindiswa Gomba, motlatsa modulasetulo wa mokga KwaZulu-Natal Mike Mabuyakhulu, setho sa komiti e kgolo Bongani Bongo le meyara ya mehleng ya eThekwini Zandile Gumede, bohle ba tla tseba ka maemo a bona ka hara mokga ka mora kopano ya komiti e kgolo bekeng e tlang. Ditho tsena di hlahelletse makgotleng a dinyewe a fapaneng ka menyenyetsi ya diketso tsa boqhekanyetsi le bobodu. We'll be having a National Working Committee meeting of the African National Congress on Monday, at which we will receive reports from the Secretary General's office, which had to do with the compilation of lists of those of our members whose standing and role in the movement could be impacted upon by the decision we took in the NEC held between the 26th and the 29th of March. Mabe o re ho itokolla mosebetsing ke qeto e lokelang ho nkuwa ke ditho tsohle tsa mokga e se Magashule fela. O tobokeditse ntlha ya hore qeto eo e ka nna ya ferekanya mokga. The ANC has got to make sure that whatever happens, there's still an organization. We still have got functional structures on the ground. We could still be able to do the work that we need to be doing. Mabapi le qeto ena ya ho itokolla mosebetsing, Magashule o ile a iteanya le baetapele ba baholo le ba mehleng ba mokga ho tshohla pharela ena.